In seveda, bom še demonstrirala, da boste lažje... Veš kaj, Ninči, mislim, da ni potreba, da demonstriraš, bomo mi, ipak smo deci, pa bomo mi tole kar sami probali. Čeprav klele sedimo, še zmer smo ta pravi testosteronski moški, ne? A bomo fante probali? A nas je to v kuhlačah? Samo da ni kdo alergičen, da nov tiče drugo. Kaj ne rečem, sem vesela, da se še v 3. tisočletju najdejo takšni džentelmeni, ne? No, pa kar dej. Ste pa res lepo zrihtani, torej, evo, čilijeva omaka. Sami ste tako hoteli. Dobro, prvi špaget, se bom zelo previdila. Nina, veš kaj, tele kapljice mogoče za ženske valajo, za nas lahko kar malo potresemo, malo zalije. Kot želite, kot želite. Takole si bom dala duška. Perfektno, ja. No, lahko? Meni se že malo oči solzijo, tako da Mihi boš kar prevzel, Veš kako, ženske sicer ne bojo smele uporabljati rok, ampak da se ne bomo mi poflakali. Res je, brez uporabe rok bo treba... Ste probali, fantje? Ja, tole vam kar gre, vidim. Dejansko, da boste videli. Malo je al dente. Al dente? Niso slabi. Niso slabi, ne? Previdno, počasi. Takole, ja. Še slinčke bi vam mogla prnesti, vidim, ne? Že v redu. Ne jeste tako kot dame, ne? Tole pa je, ne? Pogreje. Pogreje. Požgačka, Mičkeno, ne? Ja, pomemben podatek, da dama ne bo smela uporabljati rok, ne? Torej bo mogla špaget posrkati. Ja, super, mislim, dobro ste tole pojedali, nič ne peče? Hvala, jo peče, sigurno, sam se smo deci, Nina. Ste deci. No, uboga mala nebo, gleda jaz, še dobro, da imam vas, da ste mi pomagali demonstrirati tale izziv, v redu, fanti, nič, pa lejte čin, no. A prav, na zdravje. Hvala lepa. Srečno.